Khotozit. Pan Komisen Presiden Roman Khotozit bono jorona phainen bagai. Especially student nirok kiriya bukhak karake phamai nirona hambai DSF ningai nirona khakaham te chibai tini movement gudukma salrongoi 50 years tini demand kok borok language no English alphabet hayake Roman script by sugene bagai tini demand जों कमाबार movement खायखा tini bo जों खायखा haifana kaisa one step saka thangmani ke जों tini governor by personally जों malaika boni bagai omon nirok ni support nirok o movement no participate खायखा kaisa history o suijaknai nirok ulo sagai manai jefro kok borok language haika kok borok subject Roman script hai ke English alphabet suijang nai nirok apro bunyo samanai sengno o demand to bago seng tobago seng TSM ni banero nirok phaigai nirok tobago nirok samanai boni bagai nirok na hambai tini governor bo sakhaya gobangma borok bai malai ga tongmani bo malai liya haipana seng TSF one of the oldest student organization boseng bai malai ka omno TSM ni phan boni bagai जों खा थैथाय गरै आं निरक न कयनाय om dai kena nirok suno bo support khaide जों जे मानसाक निरक न bo support खायनाय 2-3 मान बिसिंगो जोंनि demand जों result नायसिं दंगो positive जों खा खायगो बर' government official बे कक सानाय governor bu government official हायके जोंनि government of Tripura no ringनाय बर' बे कक सानाय तमा बे issue table of place खायनाय among ka TSM ni demand जों मानाय बनि बागै निरक हामबाय student rock keep working hard keep working hard keep supporting don't lose heart nironi demand nironi right जों नांखा के सेगै मानानाय बनि बागै तेवैसा निरक हामबाय TSM mengai norang na hambai all the student TSF long live TSF long live TSF long live thank you very much everyone hambai